Eto, PSA. Hoekom vra julle altyd mense, waar is wie, waar is Margaret, waar is John? En waar is wie? Laat julle wat maak? Gaan vra die mense self. Dan vind jy mos die regte storie uit van hulle af. Why? Tai amsi. Idu tai diga. Maskaka. Do you see? Die mense, please do not ask me about people you don't see me with. Please, do not. Asseblief, gaan vra die mense self en dan kry julle die stories wat julle soek van die mense af. Maundura. Tati da koe moed ma doai kasin. Ja, tiri kikere monsi, maar dai ka shigani en wie en dan nou wat? Jy sien nie weer nie en dan nou wat? Ha? Julle soek net stories. Asseblief, julle soek net stories julle. Dis hoekom julle mense rondvra van wie. Stop asking people of people you don't see them with. Asseblief. En dan praat julle die stories rond. Oh, ek het my soeke vir haar gevra en toe ken sy nie waar sy. Ja, I don't know. She's great. They are good. He is great. She is good. Do not, please. Dankie. Yes, like